Karong gibuuna ba, grabe ka sulit sa ako ang nahatod karon. Gikan sa Lahog, grabe kalayo bisag ngit-ngit kayo bay padung sa Campo 4. Ka padung. Padung ka uli? Uli ka padung? Asa ka uli dai? Talisay. Ah, Talisay? Asa dapat Talisay? Open. Asa dapat? Kung dili mo ganahan sa akong mga video, okay ra yung gayo nga inyo ning scroll. Sa ako sang tubagon inyo hang mga comment. Ako tubagon na. Daghaman kong ningon nga. Dahang kay nag-comment sa akong video nga mao lagi nga ako ang video ko no, akong content grabe jud ko no ka boring jud kay tinuod. Boring jud akong video bay. Kay sa una bay gisuwayan jud nako nga di maboring akong video, akong gikabuangan ako nakoy magian. Akong kabuangan bisan saon ako kabuang bay. Mahadlok naman gud sila noon. Sayang kayang magian bay nga imong kabuangan nya di mo sakay nimo. Lisod gyud pangitag mga pasaheros labi na sa niaro orasa, mga gabi na kayo alauna hangtod alas 2. Lisod kay pangitaon pasahero bay nya. Kung na kay magian kabuangan nimo sulti, dili na non sila mo sakay kay mahadlok man ako, man nakaila ni rin ako. Mo nang gisoyan nako og seryoso, approach og tarong, nga nagpaila ko kung kinsa ko. Paila ko nga usa ko vlogger para tinud-an na itong gibuhat ba ni ana. Unya kanang makita ninyo bitaw sa uban nga mga atik-atik, ang mga babae pa jud pasakyon atik-atikan, nya babae di mosugot dayon. Sus, ambot lang ka kung tinuod baka na. Ambot lang kag tinuod baka na, pero sa ako murag scripted jud na ingon ana bay sa tinuod lang. Dili man gud nimo mayunan og kabuang ang mga tao labi na wala kaila nimo. Kanang matan-aw ninyo sa uban mga vlogger, tanaw nila nga nanungan nilang babae nga atik-atika nagsulti nya babae pa jud mo response nga mao na musabay ang babae ning ana. Sus, grabe bay. Kung ni mao pa lang ang mga pasahero tanan piting ninduta jud tingay, mabuhat ra man gunian na bay nga musabay-sabay ang kanang musakay nimo kung labi na scripted. Kay kung dili scripted bay, sus di juga kabuhat ni ana. Grabe ka lisod bitaw, lisod kay nimo pasakyon ng mga tao unya ato na ning hunungon kay naabot na ta sa atong destinasyon. Grabe solita jud. Sige boss, salamat ka. Ato na ko. Sa pangalan mo boss? Fritz. Fritz, sige. Ako to i-check niya. Sige. Salamat kayo.